की खबर का बातें से टीवी का खोंगवर TVS ke belong ke chlam di thok arshaka keberan ha ke shnong maulai phut mori shilong klap light Paidbah ya ke skuti bethamai ke tip kerteng kum ke Ntorq race XP black ha khat atrik nai lor ajar phosau ha ke jim Paidbah ya ke skuti Ntorq race XP black la khap ribbon de ke samla rimika dekhar ke belong kum ke kongsan hangga ke jing sakhilang jagin rungot ki customer ke Thied ya ke thok arshaka ha ke jo hi ke sngi Yang ini ketika race XP Ntorq, yang ini second edition, yang ini black. Kalau kau kelai buat apa? Bakaman kalau sekali juga race XP mah. Yang ini mutak lah yuk, nak company ini kelai. Yang ini mutak di kebarang yuk. Dan kita sih kalau kumjuhi, kadang kadang bluetooth connectivity, kumjuh tu kadang di race mode. Dan kemudian giveaway ini Ntorq mah. Ini Ntorq kau yang ini kami kelihatan kadang kumjuhi horsepower, 9.4 ini dia XP mode. Mak anda beli apa race mode? Orang kan 10.4. Dan itu dia lain buat benda unlock YouTube buat. Dia behau dulu ignition cell. Tahi dia tangin review mentah gitu ya. Kila yang banyak skuti short insane. Kila nang ini satu mentai pasani the features lagi di smart yang kanu kohon kanu kecil kanu break berbentar terakhir kan irap sibun. Yang ini klimat yang reveal no yang kini yang pensiun show no Pyllait apa dulu kan? Nah terakhir ini ya tak lain macam mai mo. Mai, is it still a secret? For today, it's no more a secret. Yes, you reveal now. 1, 2, 3. Congratulations, Selamat datang di Pyllait. Something happy, unhappy, mereka dilakukan secara Please go. Please go. Happy next year, bakul saya malam. Congratulations. I'm happy to have you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, ini kalau tulis macam mana? Tulis pun. Ya.